Türlü figuralar, sınnar şov şeşkede oturuşu güller. Dala uramında yaşayışı Donya hem Foyaznur Nasreddinowlar özlerinin qopqı aldığında şın tarih pişmağı tudurgan. Мұны көрерgetlewişler foto qaçırga dip maxsus kelüşler üzülmi. Да, специально посадил вот такие цветочки под цвет. Оғыш қиы пластик сауытлардан ясалған кесесі білән самовар. Насретдиновларның қопқа алды көпмедер бұрынғы тұрмышны хәтердәтә. Келген қунақларны сәлемләп торучы бұлан білән ат сыны үзе бір сәнгать әсәре. Ем üstüne ем üstәп торучы хезмәтләрнең авторлары үй хуҗалары үзе. İdeyaların tabuşu Daniya xanım bulsa, turmuşqa aşırı üstünde er bilen xатын kömek işliler. Jayın motorluk tuduru için yıl eğlenesi icad eteler. Qayсы бірсін кішкінік ясап қоябыз енді кішкіні енді теге вақыт бітінді көп. Кішкіні ясап қоябыз, яскінігіне, жайкінігіне ясамыз енді, алдан ясап қоябыз енді. Язға бетінді шылай шарып не қоярға деп нетебіз енді. Жеңлерек болсын деп. Bu şıgıl bilen mavğuları Hujabike'nin yurt yanı teritoriyasına şeşetler oturtuğu bilen başlanıp gide. Şundan soň biride bir ortlı eksponatlar peyda bula başlay. Bizelişi özleri yaratkança retro stilde. Özümüzün yaşlık, göz aldığımızda kele, şunu sağınabız, hazır kartaya, şunday ebrler, ballara көрсетмәклебіз bitindi. Şulay özümüzün de bizim bakşada kıyılar var bitindi. Etke bizim büyük katı at yaratadır, atlarımız da var. Şularını eske geçirip, şuların tılması deyip, şularını yasarga tırışabız. Үй oldu bizelişinin tematikasını yılda üzgertip duran Nasretdinovlar. Başkalar sıklanıp kına kalmışa örnek olsunlar ide de olar. Olsu Semigullina, İlnur Qadırov, Tatarstan Yanılıkları.